ربي نوفي خلودي الإسلام وهو خنا يوسيقلي واهر ساتولي يا دمتين بولي ويا دمو خراد قلبي ولا ولي نام قلبي لالي التنبا فقام دري أرجانا متفا كان ربي كماري نبداس نسري خونو خنا نبي نتيجة ليانو تبير كان قبل بلاش اللفانو خنا تورا قابها جر خانو بشنكا في طافي والكتاب ميزانو دينا كان ابن نتران تجانو دنيا تنروان فين اللي تانو دين رسولاني ينجرو خريانو وخفد اللين دفي كفد الندانو هنگدوني قهاما وهم غالبون التبانو يا أمتان بانو ويسين دقيا قرين أرجانا متواكا نربي كماري Bluetooth device is connected successfully. سر جراتو أسر قدانو فتنجا نميوتو بيجتي هندنو كلانا دابتو نقويا وانت لايدي ويلبو ولباتو وصو أجن دينينا مكاوباتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا كالين جداري بدنا نفتن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخواني الكرام خن تورغنا نور دفاجرتن خننا نوا غرغرا تيسني مناتكو خيستي ربي ولن نغبي وهي أمري دين سار وبرد شوداف نجل سنتني نور دفاجرتن هندو خيسنو بكجرتنتي نغني ربي سن رتاجرات وچا إن شاء الله شيرغو دابلين خيسنيس خرا خيري تنافير اسنين جچاتي خرا سغنتا غافي في ديبسا غيا راتي ولكن ديفنتي ولمانو جن إن شاء الله هنغادو مسغنتا تناتي اكن فانا ترتن ابدي غدورا قبنا وهيز برچادا اكسمتن دغينيا دغيادا هنغاد مسغنتا تنياتين وجين يو ترتو واحدوني برتني شيني سلامتا اسمنجاني چماني ننخرا غافيدا ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان ولا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. غافين كيا سعود عربية كيسا سعود عربية تني كيساتي فكينيا دالا تكا جولو شمرا جچودا ولين هاسه فودو بربادا غيزيان ولين هاسه وتي جري هاسه فكتا هاسه نما جبسيسو هاسه كانيدا هاسه خنيو انتا سومله إسان ننجالا تني غيا تكبلا منولي ناسوينا بلوك نغودان امو هاسه سلانما تنتول كان يو انتهاسو إسان هاسه فداني انا مو كسي وجه هاسه نتنتول خنافو هاسه مفكتا سن انتهاسه فودو قبمو يسو قب خنافو يروبا يله وروني واي نيكارتي لايف كيسني ردبتم وروتا هاسه فقطا وجين هاسيني ويا لما سدي بود باتي تكلم والغئيسني كنافو انان مال غدي جتن امه كنافو نسيا مال دامتني سنجلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير جزاء بارك الله وبليس يخوان جو اني بيسودي تنجرا شمرن ويتانا دبرا خنا غرتي دبرتي تنيتنا ويتانا اتهاسو تليفونا ويتان جنجن غبابت جنجنان ويتنيمي هاسو رما غالا خنا ويتان اتهاسو هاسو غرتي بكا انتاني هاسو جاللا خيس خوتي وام ففكوت يون اتهاسه ملي بلوك نغودني كسم ملي ننجالتني شيخ عمرين تنكم اكنمت هاسو خنا اتهاسواتين इसी तना करते फूड आप करते फूड अमो मोहा सवा खना करते नरत्यो हराम थे वन्नी खुन अक्कन मगाला गुतू दे मुजिरती आलम गुतू अंतना दे मुजिरा यो वन्नी तुन डोर का ताते ओबलयन की यावो नसिया माल यादन माल दाम तनीफ तयत लाई गाफी अजाइबाती 072 قافي قرتي دوبر باجي سادات دوبا نمني خويت والجالتي دوبرا في دردر يو والجالة دولني إسيدا نقافتي يو تاتيف سينفودا
سجالة سين فودا ورا كيسن نين قافد ورا كيسن قافد سفودا كم جتا جيو قرتي تياسو هنا يومو إدا سنبولي بريدو تيا مارين أكنا انتكشون أكنا مقالا براخي سيو خسينو تات مقالا سينو نموني بيخ مقالا قرتي سينان زنا سرت زيموني برباجي سني بيتا إذن جتشا ففوكوتا جتشا حرام يوتي هاسا ومالي دوبرتين غرين بلوك نمغوتي جي جتشو كن جتشو بلي سخين ياكو فامتي نمولتاني أركم أكسوما ديرتلين يو جتشا كنا دوبرتين اتهاسو يتمالي انفد انفد ايه آسو غرتي اتي آسو سنجارة دا سين فورارا يور راقا بابته سبو خنا ملي بادية غرتي ديرو يوم مسالتنا يوم ما غرتي كم غونا ديرو خنا فارا وهكذا يقولون نعم إذن دوبا ونخن الراس بروس وان حرام اتياسو خنا الرأي قسل أبان نخاقو دوداف بورو نخاقو دوديمو الرأي نزينات تقول دبين سنهاسا وخنا الرادفت واني ربي سبحانه وتعالى واني ارقم ربي سبحانه وتعالى قرآن قدت ولا تقربوا الزنا جي ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا جنة بر زنا نقولنا جنة زنا تنكلاونا أسباب زنا في الرأيقة أسباب زنا في الرأيقة خمي جنان إدم قول لي ميكا مجرتا هجوتا مفتة لا هجوتا مكفتة ميما كمي جرتا مي فيديو بني لا هو براتي بر مي فيديو بني مي كمي جرتا ديو تنا سنجر يا أخي فيديو رايستيبين دورا غرتي ديمتي فيديو ديت فيديو راوچو باسي ديمتي هذا من الأخبص خنخ غرتي فتوان غرتي دفتو غافين نما خنا يو أتي غافي غافت دايتين شيخ كنا غرتي خنو تربان تكو كنا وجي توري أما تلما كنا بدي وجي دلينه إيجاز بود أني خانو غران إيجاز بود أكرنو غران ولي تيدامنه مقالا ولي إدامو ورني كنا قدتيف ماليف جنجنا غرتي ورا مقالا جنجنا غرتي يهودا في نصاراتي تغرتي أفان اتحاسا هنكن أبو خيان سنبر إيرانا ماتي بر هاساو نزاكة تيمياو وانا جايبا سوابر مجي يو غرتي خلاص إفولا الجس تليفونا hanga gartee huwa saahir kun sirii nama godha jaan takkatti tanaafuu wanni kun haraami obboleeyyan keenyaafillee wanni dhaamnuuf obboleessa kiyyaatilleen takkanaa sirraa haftu hattuun akkanaa sirraa haftu isbiraatilleen biloo godh itti naasawin tadaarekti nagayaan itti haasoytu bashbash obboleeyyan keenya shamarraniifis wanni dhaamnu dhiisaa dubbii gartee jinjanaa warra magaalaa tanafirraa dhiisa tagartee odoo ati abbaan keenya kaasiin goone zina si geessitu sana إيزفرا أسباب قرتي زنا راتك خرا زنا راتوكو تنافو كيسا نمت أهمنا أكس جزاك الله هاي جالة شوتي وتيسو برباچسا خنقرم لنا مديمو جالة شوتي وبلوغ الرخام إن شاء الله ونسلا بلوغ نما قدني ففتيتي تسلا بلوغ نما قوني بقولون قد دفت كوب ليس خير نما ويموتي ربي سناك جل شوم دافو رحمة الله وبركاته إن شاء الله قافي دانك بقى دياس الكنيس يونا من خافرات كو مفكود يون كو سنيات مالكوا لا تأمس لما فات سكنيت يونا ما أجد بيجي تكوخويا إني هركنا كان يونا إنن إسان إيسي بسلال مسلام تادي بسيفي خلينا ندايسي دوبا كرقا دوتاتا يو دوبا نتوكي أكم أنا رجلت ما إسارت هرامي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافي دانك بقى دياس الكنيس يونا من خافرات كو مفكود يون كو سنيات مالكوا كونكو نمني كافرا في دي تشوسي فكت نياتا غرتي نمني كافرا غدو يو نما كافرا تيو جيراتي نياني نمني كافرا سيفو دو خضرا چيريو سيفي ديوما نياني برا سلاوك علاني غرتي غدو ننجرتو نياتا قلي غرتي كافرك علي لكوك علتي غوتي سيفي دنياتو خضرا چيرتيو سيفي دنمني كافرا سايبتين تيني نيات سنكس سلطاني نيات كس تتيان تو غافي نسيت لمدا
yoo gurbaan dhiiraa tokko harka kana jee ani didee halaaluma salaamee gizeenan shir jee yoo duubaa na qabee maaltu narra jiraadha dhugaadha gurbaan dardaraa tokko yoo harka kanas jee dhiifamaani dhiira harkan fuudhu jiin maaliif harkan fuune siin jaa haraam rasuulul islaam hin dhorke aishaa waan jette hadiis sayyaatiin maa massat yadu nabii sallallahu alaihi wasallam yadu imra'atin qattu ali laki foon amaaraati miti foon namni kiristaanaa sawaan kana amaaraa ta'ee kanuma fedhe haa ta'u namni gartee aalul kitaab ka gartee shari'aa nyaadhaan hin jettee warra gartee sirritti gartee kitaaba isaanii hordofu sani gartee tanaafuu duuba harka ergamaan rabbii takkaa dubartii harkan fuuneetti hadiis sayyaatiin ergamaan rabbiitillee salawaatu rabbi islaam alayhi maal jee liyan yamassa ahadukum liyan yuxaana ahadukum bimikyatin fi ra'si khayrun lahu min an yamassa imra'atan laa tahilu lahu jee riwaayaat abraanii hadiis sayyaati mutaadha ammataa kana keessa cafcafisa godhurra wayyaa dubartii ajnabii harka fuudhurra isiilleen ka dhiiraalleen isan duuba isiin diddee halaalumaa salaamtee waytasiin shir jette yoo qabee san silaawa daba dhabuudha isii umaarran jiru garuu immoo firaa dhorkoo gattaa jechuun ganni qabe booda ho'ifattee dhaabbachuun qabu dura akkas yayyee kara gaafii itti aantu jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis gaafii tokko qaba. Gaafiin kiyyas maal jedha namni waggaa 5-4 dura soomana nyaatu maslan soomana guutuutti soomana 30 jechaadha. Soomanni suni amma kala soomanni laazim kaffalamu qaba rabbi namarraa kaffalaa jedhan naman dhiisu guyyaa qiyaamaa jedhanis kanaaf jennaan soomana kana soomanichuma kana du'e soome kaffalamoo kaffaaraa qabaa soomni waggaa 4-5 dura jechuun gaafachuu barbaade baarakallahu. Soomana waggaa 4-5 dura narra jira jechuudha. Obboleessa keenya kun waan jedhu soomana gartee amata 4 amata 5 narra jira. Waggaa 5 dura. Waggaa 5 dura. Kanaan narra jira akkamittiin kafalaadha. Soomana kana gartee rabbumaan namarraa kafala jedhanilleedha. Akkamii kaffaartaa waliin kafalaayii tajettu. Ikhwaani soomana gartee amata 5 dura dirqamanuma toobadhu. Toobaa gama rabbii deebitaa. Toobattee wuliitti hin deebitu. Soomanuu qabda. Qaama duraa wallaalummaanii ka gartee namni kun akkana ta'e amata 5 dura jechuudha. Sanaafuu san akkasii toobaa gama rabbii deebii. Rabbiin namarraa kafalaan hin jiru namni tokko yoo qadaa soomana amal lamaa amata tokko yoo qabaate dirqama soomanuu qaba. Ammoo wallaalummaan gartee amata 5 dura amata 6 dura toobaa gama rabbii deebi'ee rabbiin subhaanahu wa ta'aala hin dhiisaa fi kanuma amma booda sirritti soomanuu qaba jechuudha. Hayyee aantu hamaan rabbi si alaafis mordafu karaatti biraallee qara'u siif alaafis. Kara gaafii itti aantu jenna inshaallah hunduma keessaniifuu waa barachuu fi akkasumatti barnoota hordofuu rabbi isin alaafis obboleeyyan keenya namni barnootaan nama ta'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin gabaa gaafin biyya kanatti namni tokko salaata jamaa yoo nuti sujuuda duraa irratti dhaqqabatee akkamiin salaanni san taamuun ta'u tana gaafin biyyaa salaata sujuuda duraa irra yoo dhaqqabate mukamidha. Amata 5 dura dhaabame ajaa'iba. Amata 5 dura soomana guutuun soomanne jee amata 5 dura. Soomana amata tokko jechuudha. Irra deebi'ee soomanuu qaba. San immoo irra deebi'ee soomanuu qaba. Jazaakallah alii keenya baarakallah. Wallahi qalbiin gara wanni nu jitti. Namni tokko amata 5 dura yoo soomana gartee kan soomaniin guutuu kan soomaniin taate lamada deebi'ee gartee soomanee soddomman isaa soomanee hafitu. Immoo wanni inni waliin baasu hin jirtu. Kaffaartaan inni waliin baasu hin jiru. Maal jee rabbiin fayyidatu min ayyaamin ukhar jee. Guyyaa biraa haa baasanii jee rabbiin waliin nyaata baasaan hin jirtu. Imaamul Bukhaariin akkas jee. Waliin nyaata baasaa hin finne rabbiin subhaanahu wa ta'aala hin jenne akkas. Tanaafuu namni qadaa amata 5 duraa ka soomana tokko gartee baatii guutuun soomaniin soomana gartee baatii guutuu haa soomanu. Amata 5 irra jira kajeelse
أكس جزاك الله عليك بارك الله فيك هاي شيخ أبلي سخين خام سجلي قد جيسي قافة خون أبلي ينجزي قافة سجلي الفودا سجلي أكنا من ياتي دوبي كوفيت الفودا سجلي دبدا سجلي نجسنا دا وانجو صلاة ركعة درا سجود الرجون لك بدي سلاني سنة كم وانجو قافة صلاة تكون من تكون ركعة درا سجود الرجون خرق بوتاته هل أدرك الركعة عندكم ركعة كندكم ركعة بودون دكم namni tokko yoo sujuuda irra dhaqqabe imaama immoo gizee masgida dhufteeti akkuma imaamni irra jiru irratti hojjite rukuu irra jiraatu rukuu sujuuda irra jiraatu sujuuda Allahu akbar ji sujuuda hojji sujuuti immoo sujuuda irra yoo dhaqqabde wajji illa kaawwattu masalan zuurii si duratti sujuuda irra jiran rakaan duraa si dabre jechuu ati gizee isaan salaamata baafatan afraffaaf ol kaatee guuttataa jechuu akkas محمد عبد الرحمن وقع أنا أمت السديدورة قويا لمن كبا كم يقول جا قويا لمن صومن أما صومن ربي سيالا في سفر رخبل أيه خرا قافي تيانتو جن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين قافين ديا مسكي صلاة سنة ركع أفر ركع كذا جسال أفر صلاة سنة أفر ركع واجبات جمعة درة yoo salaatan akkami kasimi jummaa dura rakaan hin jirtu sunnaan salaatan hin jirtu jummaa dura gizee yennu tagartee wayta azaaname wayta muazzinni azaanee imaamni khutbaaf ol bahe wayta muazzinni azaana sunnaan salaatan jummaa duratti hin jirtu booda jirti malee tahiyyaa masjidaa achi duratti immoo tahiyyaa masjidaa salaatuu dandeessa immoo hanga feete immoo sunnaa laaltee salaatuu dandeessa akkas wayta azaan immoo dhorka laa yejuus أيه خرا قافي تيانتو جن يرون لكني اتصالاتني رسول خينيا عليه الصلاة والسلام أكنا نمني يرو مسجد كبار كه اتصالات كنا أمراتي كدينو جالينو في من كجالسون كمي في خم جزاك الله خير مسجد القباء ايتات ركالة ما يوصلات كنا ما قرتي أمرا قديت رسول الإسلامي قيوتي ايتات قرتي مسجد القباء deeytee yoo salaattee ati rakaa lama salaatte masjidu qubatte jechuun akka nama gartee umraa godheeti guyyaa fi kanan qabu yeroo deeytetti gartee akkas yeroo deeytetti gaafii taantu cina Assalamualaikum warahmatullahi gaafiin qaba gaafiin kiyyasi namni ramadaana keessa jaarsaaf jaartiin guyyaa walitti dabalamee baatii lama soomanuu qaba yookaan immoo miskiin jaatama nyaachisuu qaba jedhame an duraan osoo hin beekin waan akkanaa jaarsa kiyyaan walitti daamne guyyaa jechuudhaan hin barree soomumaan kafalaman see malee soomuma guyyaa takka soomamaa na fakkaatee dhiifama waliin. obboleeyyiin teenyatu waan jettu akkasitti hin beeyne soomana keessa abbaa manaa kiyyaatti hojii walitti dabalamneet soomana baatii waajibaa jechuudha. Tanaafuu guyyuma tokko soomannee jettee miti. Guyyuma tokko soomannee dubbiin tun akkamiidha. Wanni isii amma dubbiin isii akka lama. Akkaataan tokko gartee isaa dirqee wajji rafe moo yoo inni dirqee wajji rafe isiirra hin jiru. Yoo inni dirqee wajji rafu taate isiirra hin jiru. Yoo immoo waytanii wajji rafuu fedhe isiilleen hayeettee wajji hayyamtee isaan lachuu kafaartaarra jira. Amma gabra bilisoomsu amma baatii lama ol jala soomanu yoo ka gabra bilisoomsuu dandeenye taate baatii lama soomanu yoo kan dandeenye taate miskiina 60 nyaachisan walaakin guyyaa tokkichaa furan sanoo guyyaa tokkichaa furan kana riwaayaa Abu Daawud irratti sum yawman makaana hujja riwaayaa tana sahiya warri gariin da'iifa jaan laa albaanii شيخ محمد ولو ابن حجر علماء الجر والتعديل غرغدو والرواية حديثة ضعيفة في صحيح قدو حديثني صحيح تنافو قيادو كچاني سومنن مسكين جاتم نياچ سيو فدن يو خاباتي لمي والجر سومنن اكس كتاني اكس ادب غافله دبرتوت راس دور دياچو ترته هدو تكتن غره خيسا دينت دولن يرو هدو انجل باتي لمان تنولي دابني سومن وجدو لغون دفا akkamitti guyyaa tokko jidduu yoo furtan soomanni chi dura soomantan san badee jechuu jira
nuti jidduutti gaa dirqama uzurii teechanii furraa soomanni keenya akka soomanu sanni badda takitaadha tamma yedhetana waan jennee dubartii yoo gartee abbaa manaa siiti hojji soomana keessa hayyamtee fi hawajjira fantaata ka isiileen hin didin sooman eettee qixaata qabdisiinis qixaata kana baatiin lama ol jala soomantii jenne uzuriidhaaf immoo yoo dhiini dhufti dhufeeyo dhiini yootti dhufe guyyaa shanan eeggattee guyyaa kaan eegalti uzuriidha tun tasiihumaa rakkoon qabu akkas tadhiiraa immoo yoo iiddii garteen dhufin fakkeenyaa yoo gartee iiddii ka arafaa yookaan gartee dhukkubsachuu isaa yoo hin ta'in yoo wal jalan soomannee jidduutti dhaabee haareetti eegala. jaalattuu sabaa gaafii ta'e nagarre gaafii ta'e antu ceena inshaallah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qabaa gaafiin qiyyaas waa'ee salaataarra. Fakkeenya jechuudha yeroo jilba qabatanii wal jedhan sami Allahu liman hamidaadhaanii wal jedhanii yoo sujuuda bu'an jechuudha. Rabbi gifirli waa fi ni bakka jedhan sanitti rabbi gifirli hin jedhinaa hiikaa biraatitti yoo deebifne rabbi gifii dalaga jechuudha. Allahumma gifirli jedhaa jedhan namoonni guugan ammoo akkasiiniti rabbi gifirli jedhaa jedhan mee kanarratti isinoo maal jettan na deebisa. Rabbitti gifii dalaganii. Waggaa sujuuda irra godhattee. Rabbi gifirli tana gartee hin je'inaa jaanii rabbi gifirli jechuun bor yaa rabbi naa laadha jechuudha. Rabbitti gifii dalagan jaanii erga jettee bar. Jecha biraaf kanneen jecha biraa. Waa lakki. لا لما كار يوغران ربك فرلي الكاف ربك فرلي اكفرلي فيل امرني اكفرلي شيتا ناخف ريتشوغا اكفرلي ايه ربك فرلي يا ربنا ناخف ريتشو اكفرلي يا ربنا يا ربنا ناخف ريتشو ربنا كس ربي فرلي تي حتى يوغرات اللي ما لا براك انا كغرتي الله اكبر في الله اكبر في الله اكبر يوت سبو ربين قدارا يجو نما خبر علاقة تنلي سيجاره غير كلام قبض رب لين قاعد تيزيو قراني كان قبض قا فانكينا كامل عربي خيس قان ينجرو ربي غفر لي يتني قراو قبضن بالغين الموجمة غين قبضي تكقبض أخو العين أكسي كافتي سنكران قادتي سنكران خادتي سنكران غين تخنكران ربي غفر لي أكس يتني قراتن ربي غفر لي النانس تبيبراتي أبار سلامتات أكسمر ربي كفرلين قادو ببراتيو ربي والإنتان تجو جرت ربي نيانا ما بيخجاني وني ولديكون انتان برچو قبضنا بلا يا ربي برچو واهم ده درا عبادة کرو درا نما خرا ديني يا مدرا الله أكبر جيو هيرته سربين قدار رايچو قدنا ربي دي دو جريچو تعرفوا على لي فاستفهامية وان برات دبين الدرا كسادا الدرا كسادا واهم ده درا عبادة نكادا تقول نخنا برچو قبضنا بلا يوم كينيا bitaan bishaan hin dhugne lakki amirgaan hin dhuge abbaa tanoo guutu bachaan olina namni bitaan dhugan jiru isiniin bitaan hin dhugina achaa bitaan hin dhugnu tanoo badda hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullah. Gaafiin qabaa gaafiin kiyya hiikaan firdi beetii hiikaa hin ta'a isa jedhuni lammaffaan Ramadana keessa bultii 21 nyaadhe sababa daawuraan dalgisu akka bakkamii soomeen baasa hundamoo itti inni sadaffaan mana arabaa keessatti bakuura bakka rookaan ixaanaa aarsuun akka makkamisa jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Obboleeyyiin tiyyatu waan jettu gaafii sadii gaafattee gaafiin duraa hiika mana firdi beetii maal jedhanisa mana murtiitti gartee hiikan tun ni jirtii shari'atti dura hiikaan mana murtii hin jirtu baaxila hiikaan mana murtiidha baaxila hin jirtu fi shari'ati islaam dhorkaadha jechuudha firdi beetiin manni gartee firdi beetiidha hiikuu hin danda'u laa yastatii tanaafu san akkas gaafin lamada soomana gartee guyyaa 12 guyyaa 21 in soomannee soomana yoo guyyaa 21 soomanin uzriif yoo kafurtu taate soomana deebisuu qabdi jechuudha soomanuu qabdi kattiyaanu baakuura gartee aarsu baakuura aarsuun akkamii baakuura numa aarsan gaa'ee biyya arabaa kana keessa mana warra arabaa isintu beekaa nuti maal beenu bakuura aarfachuun ayyee abdii umar haadha mana keetti halkan wajjin rafe soomana eega furte irraa kaasii hangaa fajiriin bahutti wajjin rafuu dandeessaa guyyumarraa fagaadho taphan guddisin guyyaa hedduu
تبالو لفتا هيا خرج في تانتو جن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا لا تبارك الله وتعالى إن شاء الله غافل وغافل كثيرتي أستاذني من الجسر أو نجر كنا مسكيدة في من والبرجل جسر أو الجب إذا إنسان أذان مرا هذا إقامة جسم أذائر وندائر وإنسان سلطة اللي كبجوا وندائر لغا إتدادين صلاة كمنا وقعنا يرو صلاة ما تدري مسجدني مني نقول خوني في مسجدني الدول دياتني يرو أذانني في كامل اللي من دقيقة يوم صلاة سلاني سنافني تهاهي وانجو قافت جيساني كأمان قبوتي صلاة إذن ديس مسجد ولا مسجد نمني جرو ويتغرتي مسجدني إقامة ويتأذان ويتإقامة مقبوتي وجي صلاة نديس ركوني جرو هيا خرج في تانتو تي تركان فنا غير ديراتي دي بنا مسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين دي أكزتي وبلزك يتوقتو يو هولا غرغروف غبا باسيت هولا غاتي باف ديدا متيمات نغاديچ تيچودا نغاديچ امو ديبلا لا هيا تولا دون ديبيته جرتي جن استاذني خرج في تانتو جن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي تكن غبا غافي أكن نليب تكن غبا غافي دي يمان جتي نما والجالة تنتقو نما أكا والجالة تنكا لبوتي تقبل ماتت والجالة تنتقو بقى همتي قررتي والله أبني بقى والله بالله تلا يني أدان كاكني ولتن ديبنو يني أبشر أقابين سي ولتن ديبنو والله بالله يني يروساني شيطان نقطع جرا والله بالله تلا جرا وانك قد جروف وانك نغرو بود غران وان ندلديني يرو عارين نرى قلت جرا ترى اللي أبترو ترى ولتن ديبني واني كنا كمي دليق أبو مو أكمي جرا. السلام عليكم. namni tokko gabaabdutti nama wal jaalatu gartee wallaahi wa billaahi tallaahi gartee wulii walitti hin deebinu jee irraa kakatee nama san rahima ta'us saahiba gartee wal jaalatan ta'us isarraa muramuuntu yoo faayidaan keessa hin jirreeti deebuu yoo fedhe ammaa miskiina kudhan nyaachisu ammaa guyya sadi soomaneeti deebi'a sababaa gartee kakatisaniif jechuu ammaa dura gurbaa deebi'ee dubbisee فلو كفارتا بودر باسا فلو درا كفارتا باسه تدي خلاص جوابان غافين اوبريتي تنيا تريف يرو إساني كامان أمنومان تكتير كميدا منرا مسجد غرتي الله خيجرو أشمر منرا تيرا شون إنجرو أدنى نبشر إنجرو منات غرتي أتي منه وجراتي منو مخيدي تسالات يوم مسجد ريتي مسجد رك هيا خرج التانتو جن إن شاء الله. صندوق برتيف إتماد دركام مسجد ريت. ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ كينيا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. كافي وهيدين كبا غافين دي كيجتو. فتاوى غريرة شيكن غرينا كتي فتاوى غدن جماعة چون حرام جاني فتاوى غدن جماعة چون تون شريعتnya خيستك. حتى جماعة چون حرامة ورنما جماعة توفيله بنا يقاش حجة في شاهد في سولن ممنوع يعني شيكان غرين فتوى قرن ميواي جماعة نرتي أكمل مجموعة كنزلا مال ردابتني حرام جان أكمل نقوم نويب بارك الله فيكم جزاكم الله. أمري جماعتي جماعة مال ردابتني تي علماء غرين فتوى ويتقولن حرام قرني. nama gartee jimaa qamaullee shaayin danfisinaaf hojjaan danfisinaaf jaanii hojjaa danfisuufillee shaayi danfisuufillee haraami jaanii mee dubbiin tun maalirra dhaabbatanii gartee haraam godhan warri jimaa gartee irra dhaabbatee haraami jeen خمس ضروريات فجدمن خمس ضروريات النفس والعقل والمال والوقت أوف هوري تكفى هوري دغرتي تباسا هورين بليسا نما يدو غرتي اودو غرتي كماو الماني في خنا غرتي مصروفا بابنف
jimaam gartee maallaqa jima fixa jaanii lafa kaayan ulamaa'ii warri haraami jeen tana lafa kaayan jechuu maallaqa gartee israafaa talamada yeroo fixaa jaan ni qamaa jima qamaa salaata jaan kee masgiidan dhaqu ibaadaan godhu ilmiin baratu yookaan gartee barnoota duniyaallee baratu yeroo duraa fixaa jaan lama sadaffaa annafs lubbuu isaarra rakkoo fidaa lubbuu isaaratti rakkoo fida ammaa qaamarra rakkoo fidaa akkasumatti aqliillee gartee jijjiiraa jaanii waan kana lafa kaayanii gariin ulamaayin kanarra deemanii haraam godhan warri gariinlee gartee lakkii woo jimaan haraamii miti kunoo nutuu qamaanee kitaaba rabbii qara'u jirraa waa takka nun goone yeroos nurraan finne masgiidaas dhaqu jirraa jaanii akkasitti hedduurra wal kilaafanii dubbiin jimaatu gartee hedduu kilaafa guddaa qabdi ulamaa gurguddoo irraa illee warra qaxa'an haraami jee jira waminum albaanii waminum useymiin ibnu baas akkas fatwaa godhan warri diidees jira akkas obboleessa kiyya hayyee gaafiitti aantu ceena inshaallah Alo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin tiyyaas akkana jetti. Ani obboleessa tokko qaba obboleessa hangafaa jechaadha. Biyya alaa deemee birrii sarara ergaa ture. Saniin boodanillee ka'ee biyya alaa deemee Suudii jechaadha. Saniin boodanillee akkuma hojjate gaaf kaaniin irra bilbilee birrii ta'e siif ergee jira haadha ta'e irratti naan jedhe. Anis achuma ergitee jennaan ergee jira. telefoonni qayyabduu kan deebisu inshaallah taala gaafii biraa ceenaa gaafiin osoo nuuf hin galee walakkaa dheeytee telefoonni qayyabduu kan deebi waggaa walakkaa hin ga'e booda jechuu inshaallah taala saniifuu irra deebineetuma aaree laalla ara neetworkiin nu rakke kiyya kanarratti obsaa inshaallah obsaayye rabbi asirreessu innallahuma saabiriin hayyee بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين قبا قافين كيا أبلتين تيا وجا ويتي والجالتني وجين قالني إرجاسي مو أبان كيا دي علامتي دي إرجع نمني كوني إتيا نما قرأت لك دي علامتي نكاي سن نكاي نسوني أكمي إسال لما أسوداني مبافمين نكاي أني أكمي تلالما صحيح مو صحيح حميتي كجد سنغا فدا إن شاء الله قافين كياتان وما السلام عليكم إخواني نخا غرتي ورزنا ولي غودي usanii tuma gartee gixxi mooli godhanii gartee walitti hidhan kana sayyaa moo sayyaa miti wayinnu kun akkami moo akkami miti waan kana dhiisaa irraa fagaaddaa jenne waan kana sahiihummaa isaatii fi baaxilummaa isaa silaa nu gaafachuu baattanii irra wayyaa silaa gartee nu gaafachuu baattanii irra wayyaa namnummaan zinaan baaxil ta'uu hin beekne tokkollee nuu hin jiru eegasiimaas deebanii kaan achirraan akkan taanillee baranii jiran namuu ni beekan akkas beekaatuma gaafachaa oolan gaafiin as dura dabartee jirti tuni namni tokko ibaadaa godhaadhaa yookaan badii dalagu taate ibaadaan isaa sana akkamiin laalamtii jobboleessa keenya tokko jira ibaadaa dalagaa yoo badii dalagu badii inni dalaguun ta'a akkamii dirqama gaa ibaadaa dalagaa namni shayxaan inni dogongorsiisa badii inni dalagu tana himuu qaba kasirratti achirra dubbannaa jechuudha akkas inna salaata tanhaa anil faashaa'i wal munkar dhuga salaanni illeen inna salaata tanhaa anil faashaa'i wal munkar jedhe rabbiin salaanni waan zinaarraa haraamirraa badiyamtuurraa nama dhorkiti salaanni kun kamire salaata akka gartee rasuulli salaate yoo salaatte salluu kamaa ra'aytumuni yusalli salaanni buburreen feekni akka kiyyaa fekeetii kun badiirraan dhorkuun ni jabaatti ilmiin malatti salaatu jirra irra guddaan nama beekumsaan malatti tana wanni gartee zinaa badii walitti dalaganii abbatti dhaqanii irra cabanii gartee manguddoon itti dirgim jettee aboo jara walitti ni kaa godhaa fida aadaa musiibaa ajaa'ibaati hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazota keenya gaafiin qaba gaafiin koo manni nani jiru kun mana sheebaati. Sheebaan kun nama dullachaa akkaan nama immoo dhibee sikkaaraa qabudha. Nama ofirraan qabu. Amma yeroo dhibee sikkaaraa isaatti ka'ee lafti martuun kottu harka na qabi jedha harka isaa qabee tanan fuudhee manyitaa isaas keessa yoo inni kuffees harka isaa qabee tan lafaa ol kaasa. Mi'a harka isaa qabu kanarratti wanti narra jiru jira. Giddiirra hin harka isaa qaba malee ani jaalladheen miti. Akkasuma immoo gaafiin lammataa
ilmaan isaa sigaaraa xuuxan maallaqa nu liqeessi jedhan hin qabuun jedhe wallaahi jedhimee jedhan wallaahi isa akkamitti akkan dharaan kakadhus na wallaale yoon kenneef immoo yuuti maallaqni ani kenneef isaa sigaaraadhaan bitatan kun rabbii wanta narratti hasabu qaba baarakallaahu fiikum addaannaa baasa. waan gootu ilmaan isaanii kagartee farshu wanni siyaaraa dhugu kana ittiin kanni maallaqa لأنه وتعاونوا على البر والتقوى سيارة هرامي شيشان هرامي الرول نمد الرول ده بنجر دبي سيارة رت أكيزين هرامو ماتات تنافو اتنكنن نيرا اگرتي سياران بتتني سياران توتني بيت إمو تجارسا وان كان ينقدن ديسو منا سن فراجي جيرو تتافي قد سن فراجي جيرو داف تتافي قد ينا أختي تني جزاك الله خير جزاك دلقا برا الله ربي انت تنرى جالتو دلقا برا سيسي تيمانا خيتي وجي والسيقات تمت قافي برا جانا وبركاته باقي ربي وجازم مع سنجا إن شاء الله أستاذك كن ولون كنون دوحي سنو قافين كبا قافين كيات صلاة واجبة يتأي ليلي يتأي وكتي صلاة سنة صلاة أولني إقامة موكن وانزم بلو صلاتني جرى قافين كيات إن شاء الله كلمة أموت وإني هذا صوت أينما الدنيا تنرى قالي قرآن الليل وقرآن دندما صلاة الليل وتكتكو صلاة نبن دندما جتشا لجي ندند أمون وكنا كمين إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة ليلي ويتا صلاة إقامو في خنكون انجرو ليلي خاتي دم أدواتي ونيتي صلاة تفوفو أكس إقامة شوفي أزانو في مال إنكفو نما دوية توكو غرتي إرى صلاة إرى صومنون أكمي قرآن اللي قراوفين أكمي ونكون غرتي قرآن الرا قراون إرى صلاة علماء الدرة والدبت وليس للإنسان إلا ما سعى يعني ilmi namaa hooma dalagate malee hin jiru warri gariin ilmoo yoo gartee irraa salaat irraa quraana qaraateef ni dhaqqabdi warra jee jira gariin hin dhaqqabdu jaaniiti gartee didan waan laysa lilinsaan illaa maa saan arrajulu min saa'ihi gurbumaa inni dhale kunu min saa'ihi dalagaa isaan raay akkas akka gartee gurbaa rasuula dhufee abbaan kiyya kun seenee maallaqa kiyya guuree fixeennaani anta wa maaluka li abiika jeen siifi abbaan kee siifi gartee horiin keetuu abbaa keetiiti tanaafuu duurra gartee wal kilaaftee ulamaayin akkasi allahu alam warri salaanni biraa gahee salaata kullu shay'in ba'da salaa wanni hundinuu salaata boodaani wannummaa nuti haasawaa jirruuf baadaratti isin jajjabeessuudha waan ta'eef itti dhiisaa salaataa kotta sheer godhadhaatii deema akka boodaar kun isin jingine baafadhaa salaata booda wanni hundinuu inshallah akkasii rabbiin salaata keeysan isin raagee baluu nuti isin faana jirra wanaanu alaa asarikum inshallah sheekha dubartiin ni qaamti dubartiif qaamuu ni dandeessi daalachummaan isaan hin dhageen otiyyaan sagalee numa tolti kan jenna rahmatullahi wabarakaatu warroonni garee gaafii shamarranii jala argamtan hundaafuu salaamii kiyya bakka jirtaniin nagaaf rahmanni isinirraa haa ga'u isiniin jedha gaafiin qaba gaafiin an qabullee duraan ana gizee xiqqeennaa jechuudha ni kaana hidhanii jiranii ni keenni kun garuu gizee san ani akka aadaa oromoo kennaa daa'imman xiqqoolee walii kennan san walii kennanii ani waggaa 9 meeqa ni kaana hidhanii jiranii ni keenni sun oloonarra jiru ani jaaladheetiin inka biraatitti heerumee jira ni keenni sun mee akkamitti ilaalamaa isiniin jedha sheekota gaafii tana naa deebisaa jazaakumullah kee wallahi wanni kun heddummaatee jira wayita abbaan keessan xiqqeenyaan isin kanne nama isin gartee hin beeyneef wayita waan kana guddattan nama biraatiif ni beeytan ni beekan dhageenii jiran ammas ni beekan dhageenii jiranii kajaarsi kannee jiru akkas akka abbaan keessan isin kanne ni beeytan ama 9tti ama 10tti lama teenyuun niqaa godhe ammas abbaanis kanuma ajaa'ibaati khatara dubbii deebi'ee nama biraatiifis niqaa godhe isii xiqqoo deebi'ee kalamadaatiif illee niqaa godha haadha akbaru jahlin tacaaraa kabiraa maallaqa finnaan saniif niqaa godha akkas kaanin irraa hiikillee hin jaaniin tuni jahlii ajaa'ibaati tanaaf diin baradhaa waa baradhaa wanni jennuuf tanaaf abbootiin teessa yoo wallaaltuu taate isin warri beeku kaduraa san gartee narraa hiisisi jaan odoo kaduraa jiruu gartee kaduraa san hin beeytu haa jennu kalamadaa jaalatte
ta'u khaduraa jala deemu khaduraa gartee kan ikaa godhatan bira galu yoo eega guddatte booda isii ama sagalii kannanii isii ama diidamtaate khabiraa yoo jaalatte dhuga dubartiin ka jaalatte malee ne rumtu walaakin nikaarra jira ka jaalatte malee ne rumtu dhugaa mirgasiiti mirgisiin eegam ka jaalattu kun nama nagayaa ta'u nama salaatu nama nagayaa yoo ta'e ni kannaniif duuba abbaan wallaalummaan gartee nu balleessu jirti tanaafuu duuba nikaan duraa odoo hin hiikamne kalamadaa heerumuun kee dogongoraa هذا خطر عظيم بل قرين علماء هذا يعتبر من الزنا جان قطر أكستنافو في الرئيس سوق أيه تليفوني خيازانا بيتي سنين رجران سيا خينا نجي نمشر أيه خراجة في تيان توجين إن شاء الله الشيخ خوان جت بلدين تنيتك abbaan kiyyaa fi ummaan tiyyaa xiqqeenyatti addaan bahanii nama biraa hirumtee turte nama isin hirumte saniin na guddiseetti ammoo ummaa tiyyaa hedduun jaaladhaa abbaa kiyyallee bare hedduun jaaladhaa hajjiin fiduu fedhaa isaan lachuu yoon ummaa tiyyaa fi abbaa kiyyaa waliin fide jee isaan lamaan walii ajnabiyyaadhaan sah ummaa tiyyaa fi kana guddisanii waliin fide yoon jee abbaan kiyya narra laala mee akkamiin godhaa itti dubbii ajaa'ibaati beeyda takka dirqama kaisii guddisan jaarsa haadhaati mire kaisii guddisee fi kaisii guddisee jaarsa haadhaati kasimi kaisii guddisee fi ummaa isii hajji waliin fiddi abbaa isii illee koma fiddi haadhaawwa abbaa koma fiddi abbaa isin ma dhufaninis baay'ata nam sadii qopheessu qabdi wayillaa yookaan achuma dhaabu akkas yaa subhaanallah hayyee obboleeyyii teenya rabbi alaafisuuf waan isin jaalatte tanaa rabbi muraadaa guutuuf maal fannaan haadha kophaa kunni godhuun xiqqoo haadha kophaa godhuunis rakkisaadha abbaa jaalattuu fi siita jaalattu waliin geessuufis jarri olii alagaadha abbaan mana siisan illee hin ayyamu mas jaartii isaa nama jala gadhiisu hayyee kara gaafii itti aantuu jeena inshaallah عليكم ورحمة الله وبركاته أني مكان كيا خديجة محمد جامع خني تدل دبال موتي جاراتي هرب جيبها جافين كيا كم جا أمان تيا جولة لما تشافها قبتي أكملتين حقيقة راغود جولة إيران ملام إيميكان راغودا جافين كيا خلما فادا فكين يبنمني ومعلق أنا خني خرم مسجدات دبر سمالة فينيا كم فلو نمسني في أنا أجري والكتابنا جافين كي يخنما في الدنيا وفي الآخرة إسنا جمتشيسو إفا إسنا إبس ربين يا دمراد إسنا أقوتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جماعة آمين آمين إن شاء الله دبال موتي قارن وده شيء إيه دبال موتي دبال كنا مدن الدنيا جلك أبانه إيه مولدادي إيه راجعات دبال موتي قارا جايم أمان دي حقيقة قرتي جولة لما تا duutee jira akkamii sunnaadha haqiiqaa gartee ijoolleen yoo duute yeroon isiin gartee guyyaa torba booda duute moo akkami tajattu kanaafuu haqiiqaa gartee eega isaan du'an umaa rakkoon hin jiru sunnaadha kalaas akkas shafaa talamada waan jette obboleeyyiin teenya namni tokko yoo maallaqa nakkannee maallaqa yoo nakkannan masgidattiin dabarsaa ani yoo gartee suwaaba walqixa qabnaayi suwaaba walqixa hin qabdanii atilleen immoo suwaaba nama qabda suwaabni nama kanneessanii hojii walqixan ta'u maallayni isiirra qaba mudamsan turre qaba anaatti kannaami isiin masgidaaf dabarsitii akkasii bar أيه تلي وان دلالة نبدو إن شاء الله دلالة رامي اللي دا مو خرا خيري خنا رتي وان قبو دلالة خيري تي صواب خين نبدو إن شاء الله قافي تيان تجينا دبال موتي غارا غورا والغرا جدي ارتقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تكينا بقى ربي ذاتي كان نسنجاي جدا قافين كي يلي غرو سندورس سنجا فديرا إن شاء الله نهندي بني مالك هم بري لكن كي يوقع كنا ندور أبا منات رمضان كيسا نولتشو سو هم بيكن ولت دبلمنا أنا ساقوم سنور دفو جمالي كان أغاية دليسا قدو أكتات إني مو أنو مرة أغاية يوم رمضان كان مالتو نور رجرا قمي فرابا سوق أمنا حاجة قويا ميكا سكتا هم بينو سننجر إسنجا فات إن شاء الله كان دي بفت
من كابجا في عبدي نسين إيكادا بارك الله فيكم جزاك الله خير وانقتين بيننا كل مؤمنة أبشر soomana keessa gartee ama kudhan dura gartee naaf abbaan mana kiyyaa walitti daamne hanga walitti daamne beekuu yaju jirti hanga walitti daaman duba yoon beeyna kam goonare taakka yoo gartee walitti daaman wanni jiru gartee amma baatiile wal jala soomanu yookaan ammoo miskiina jaatam nyaachisu miskiinuma jaatam nyaachisa amma isin guyyaa tokkichaa yoo tokko ta'e soomana ganaa waan akkanaatiin deebina wallaahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qabu kan jiraadhuun biyya arabaa kana keessa waggaan fureen tureera. Waggaa furee turre kana maatii kiyya abbaa kiyyaa fi dalagaan ture. Amma waggaa furee kana fixachuun gahee dhumarratti abbaa kiyya isiniif illee dalagee jira. Amma waggaa yookiin ijaatti hiikoo kanatti of ilaalaa akkamiin jennaani abbaan kiyya yookiin kan waggaa furiif dalagee waa tokkoof hin jenne. Irraan deebigaa telefoonni hiyyaa birmoo dabarraa khara gaafii itti aantu jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين كي تكوكنا جدا فكين أورين أربعة برهجدكم جتورا بشان تو زمزم تو اتكراني اتتفاني يعني اتتفاني أنت فكي سبوسو سلطان يعني اتتفاني اتبورن وفي فولا ركادون أنصال إسان الليل ندوغني فولا ندكتن كنوية كم شركي رمو شريعة إسلامي كسوان تكنا برهجورا قافين لما فان وبرتوني تكتكو جتورا تكيو يرو هجي تكيو يرو رمضانا akka heediin itti dhufee ramadaana saganaan habduun yookaan hajji san jalaan hambifne qorsa fudhatu yani dawaa fudhatu jechuudha. Kan yeroodhaaf heediin sun akka ittiin dhufne godhu kun yoo akkamiin haraama moo halaala isin jedha jazaakallahu khairan. Araboonni gartee ambira dalaguu bishaan zamzam kanatti qaraaniiti tuttufanii dhugiis fuulatti dhiqadhu naan jaanii wanni kun akkamii yoo tahliila gartee itti fedhan warri bira jiru gartee shirkiin oofammoon oofanii ati ni beeytaa. Tahliila yoo ta'e immoo itti qaraanii yoo gartee dhugiiti dhiqadhu yoo jaan numa dhuganii itti dhiqatan numa rakkoon qabu. Immoo waan isaan godhaniif irraan beeynu miti. Waan isaan waan kana godhaniif irraan beeynu takkasan. Gaafiin lamadaa waan jettu namni dubartiin takka hajjii godhuuf qorsa gartee dhiinee heediin akka ittiin dhufne irraa dhaabu yoo fudhatte akkami waan kana durra wal dhabde ulamaayin garii ulamaayin akka gartee hajjii walitti onni jidduutti gartee dhiinii ittiin dhufneef maal fannaan kasaaraa biraati namni illee dhiisee gartee namni eegu hin jiru kanaafuu haa fudhattu warri gariillee wanni godda yaani warra didee jira mataa isiira rakkoo yoo fiduu baate waan warri bakka isallee nakas jenna yoo bakka isiira dhiibbaa fiduu baate rabbiin beektaa waan kana hikmaa godheef yoo keessatti hafe dubarii tani miidhaa dhukkubsa yoo keessii hin miine taate yoo sababa kana dhibdeen isiira hin dhufne taate umaa hin qabu yoo immoo keessii dhibbu taate jiruurra walii galan guutumatti akkas gonni godhan gaara mul'ataaniin beekaa dabbaalii takkaan dhageenyaan dabbaal murtii gaaraa kajaan anaaf beekaa ana maa samiitu hin dhageenye isheen nika keenya darasummaan deemne gaara mul'ataaniin beeka immoo dabbaal murtii gaaraa kammoo isiin jettu kana dhiiroo biyyatamii maasoo deemtii hujee yaadeen irraan beeku guraa gubbaa kana kana jira beektaa gaara mul'ataa dhagee dabbaal mootii gaaraa immoo hin beeku bakkee kan ol dheeratu dabbaal sani gaara mul'ataa keessa telefoonan kaafnu nuti maa telefoona dawwalan أنا خرج لشوتي نو جلدي مي بيخا دبال أكس إن شاء الله خرج في تانتو جينا عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا كم نجا فيا كيسن شيخنا مجاوجي وين دلعا وين دلعينا ويتا دراني بيجرو كرشني ساق كرشي ساقل تماتي إني مجتشي جندا كرا ديمه كرشي سني ammoo namni tokko tokko haadhaa kennii firaa kennii naan jedhanii nam tokko tokko ammoo kitaaba biti jedhanii kitaaba biti illee kennee jira masgiidaadhaaf garuu warra isaatitti nimne haadha isaatitti illee nimne ani illee ka jiru biyya biraati haadhatti illee qarshiisan kenni jedhanii ani ammoo haadha saniin saalfadhe akkami niyyadhee ufuma keessatti niyyadhee ani yoo itti kenne danda'ama ammoo laazimitti mamuu qaba haadhatti deebii naa deebisaa jazakallah khair jazaa gaafii bareedduudha takka warri garii waan naan jaan je quraana biti masgida geessi warri gariin haadhumaa kanni naan jaan nutillee waan jennu kitaaba gartee bittee masgida geessiteef san isumaafillee kheyrii haa deemu namni kun saahiba keetii wal beeytanii immoo irra gaariin haadha oo feetetti nimini
qarshii 90 sirra jiru feetu 100 godhii 100 gartee haadhaa kan akkama fuusii kanniif sirraa baha aqni gurbaa jechuudha karaa gabaabaa itti himuun shartii miti yoo fedhes itti himu rakkoon hin jiru. Ayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Gaafii dubartiin tokko yoo dahuu hin dandeenyeni na dooktariin immoo gaafiin tun deebitee jirti deengetta inshaallah tabiraa ceena. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافي توكو قبا غافين كيا بيا وجدو كان بيا جرو أما جرو كان كيستي نما بير وجدو توكو أمانتاشي أقبا أمانتاشي أتي يجود كسوات سوجرو بيا توكو قربيسة هو لا توكو قابلو فيه إرقلو فيني غورا إنان جده إن غورا يعني أنا في دي كسمتي بيني إن غورا erga angorra yammoo manni an hojjedhu kun eegu kun jechuudha fooqii guddaadha balbala 5 qaba garaa jala balbala 5 qaba balbala 5 kanattu dhiiga hoolaa kana fuudheen irraan deemee dhiiga balbala 5 buuse erga dhiiga bakka hundatti waliin gahee booda qaliitii nyaadhu naan jedhee na biraa deeme erga inni deeme ammoo in shakke namni kun anaaf hin finne sababa dhiiga tajameeti ka dhufeef jedhee hin gate hoolaa kana akkuma inni deemeen hin gate wanni kun akkamiin laalama gatuun kiyya maasitamoo keerinaaf qabamu inshaallah mee akkamitti waan kana addanaa baasa. Jazaakallah khair jazaa gaafii akkanaa waan inni gaggaarii faa gaafadha tazinaa tanurraa dhiisa. Idan waan joobboleessi kiyya kun ummanni nan bira dalagu kun ummata shiyaati. Fooqii gartee qabaa mana hedduu qabaa hoolaa fideeti qalinaan jee fuudhee qalee hoolaa san fuudhee shir godheen haadaa mina shirki biyyattis gaafa dur gartee zamana dur ree namni makiinaa ree'oo bitee ree kana qalee gartee shir ittiin godha makiinaa mana gizee ijaaranii shir ittiin godhan haadaa yutabaru mina shirki anillee dubaniin dhiiseeniin gate maal hoolaa san jechuu مال تنا رجراد بقديفت إنياتين اللي وانا كسي جزاك الله بارك الله فيك إن توكن هذا من الشرك إنياتين جندي إسماعيل قافين تتاكمي تاما هاي نتنا موت برات منو بريس أيه قافين تيانتو چينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا قاقرتني في يابي سيبا كجراتا gaafin qabaa gaafin kiyya qaama dhiqatanii erga qaama sagalee gisee gaafatanii fuudhame dhiqatanii irraa baanii waddaatanii salaatuun akkamii kalamaffaadha ammoo fakkeenyaaf salaata subii tokko egaa aduun baate ka'ee yoo salaata subii kana sagalee ol kaasee salaatu qaba moo sagalee qabadhee salaatu qaba inni sadaffaadha ammoo fakkeen gaafii lamuma gaafadha ayyee sheef namni tokko salaata subii wayita gartee ka'ee salaatoo dirqama subii jechuun qoonqoo ol fuudhee sagalee ol fuudhee salaatu qaba akkasit dhufe salaata subii magriiba ishaa'ii jechuun qoonqoo ol fuudhee yoo salaan isa dabrees hatta ganama za'a afuritti yoo hirribni isaan kutee jechuun akka maletti if wallaalee gartee ganama za'a sadiitti illee yoo lafaaqee udu'atee سنة سبي ركالة من صلاتيجو تقرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها جي سن ركالة من صلاتي ايغسي قونقا والفودي صلاتو كبسوبي اكما رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة قرتي بلال فاوجي قرتي ودو الكن ديماني بلال انا يسيني ايغا جنان تكو قچيسن ويتقچيسن ودوما يسار رفاني ادوني سان كافت وفي رواية عمر بن الخطاب الله اكبر جي ويتني الله اكبر جي لفاو تعالى بلال مال جي رسول الله سلامي يا بلال أينما قلت جين ميوني أتيجتو يسجرتنان يا رسول الله رب ما قرتين أسبيد إذن فولي تياس فول خابي كتنا راتشي خانيتي قال قمت تشياني ودوتني واجب قراني سن أزانتني إقامتني سنة ركالة من صلاتني قول فوليني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سبي صلاتين تنافو أكستو قبا أيه شكرا شيخ يوم قبتي صلاته قبتي صلاة دفن ما رأينا نقرأ jechuun akkuma jechuun hin goone rasuulli islaam waan hin godhiniifi
تنافو مالف نار رسول الإسلام قاف ملي قاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إرجع ربي بودانان سبي تقدم جاني عبد الرحمن بن عوف درت صلاة ركعته قدرت صلاة عبد الرحمن بن عوف رسول درت صلوات ربي السلام عليه إرجع ربي ركع لما دار دكمت تكتي خير قوتت أقول فودك رسول الإسلام أكس صلاة زور اللي أتاو جلقبة صلاة ويتهيد صلاة دررت سورة فاتحة قف قرأي يوسدو جبو كلمة فتمو سورة فاتحة اللي قرأي سورة آياتك يعني سورة قرآنك سورة متى قرأي يوجد كم تها كدرا مو سورة فاتحة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سورة فاتحة قرأي قرآن كيسلي آياتها غافي ساتنا دمت غا تليفون دي بسدو باتي سوق زبرا تليفون هيا غافي براج ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين ويا راتي سكنتي انت لما تكتادين خيا يشوتين دران فوري جرو اما اندورتي سكتاتي سنكوتا افرفا خيس ديفيتين جرا قبين خياس فجابتيتي مناس باتي على باتي شودا ايغسي في جلا ديمي وغاتو كوفي جيالا ملكوشتي جرا ارمو غراتو مرا ولنجرا شودا ustaazota keenya namni islaamaa tokko walis dararuun hin barbaachisu sagantaa keessatti hedduu hordofaa jirra kanuma wal qabatee yeroon isii fuudhu jalqaba ganama dura adeerri kiyya abbaan isiidha jechuudha biyyattiin kaanaa godhe warra keenya irratti yeroo sun qoxii bunaa takka'uu miraasa ooyiruutti intalti tun intala warraati ijoolleen tun obboleeyyanii waa wal jabeeffatan jechuudhaan isii jabeessuudhaaf manatti ooyiruun naa godhan jechuudha kanuma wal qabatee egaa hokkorriisiiti waan irra hammaateefin amma naitu malee jettee inumaa waan biraata kanarra yaadu jirti jechuudha waan akkam fakkeenyaaf imoo siirratti dhiira hidhattee feesbuuk siirra dhiira hidhattee fanatti hin jamte amasi malee dhiiranii qabaa kana jettee kanaaniin anis obsa fitadhee ustaazota keenya narra leelanii ati kortii yoo sirri dheeratillee dhiifama guddaa naa godha qabeenya kiyya waanis dhibbaatachin naana kiyyeeni isiidhaa fi obboleeyyan seetii fi kan dhiiraatillee kan gama isii jiru ni jira kanumaan qabeenya kiyya naa izaabaniitiin kuma ja'a suudii izaabadhee kuma ja'a irraa manguddoon kuma tokko buuftee kuma shan naa izaabanee jechuudha maayirii isiidhaa calqabatan ooyiruu godhan sun gara maallaqaatti deebisuudhaafis maallaquma isiin naa izaabdee duraan baasee naa izaabdee kanaan yoo rabbii kan ibaan taate kanumarraan qarshii kuma tokko mureefi sii kannee waraqaa sii kan najeetiin qophii irra jiraa jechuudha ustaazota keenya dubbisan akkamitti ilaalamti gara shari'a. Akhi fillah dubbiin dubbii ajaa'ibaati dura warra gartee sooshaal miidiyaa kana walii hidhee gartee fitinaa biraa fidu kana yaa ikhwaanii wanni kun hedduu gartee cinqii nu kaa'u jira si malees dhiirtiin jirti si malees akkana dhaaladhoo wanni jinjanaan tun rakkoo guddoo fitti jaartii namaa osaniit wa dubbisu jaartii namaa jidduu gartee waan kanaan seenuunis rakkoo tun intala adeera keetiiti eega isiin nayii keettee si cinqite wanni ati izaabbattu yoo tahee maarii sanni izaabamti silaa uumaman guddoon isin jidduu teeysee bikka jirtanitti dubbiin dhumatte yoo dandeeysan khalaas addumaan nagayaan adda deemu akkas jazaakallah khair jazaa ayyee waggaa adda deeman inni maallaqa irraa izaabbatee jira maarii siisan hoogam godhan gaa maallaqa izaabbatee takka wayinuu himu jira maarii isii jibbe maarii maa jibba amma isi achii gartee kan nameefsan ooyiruu fudhachuu danda'a deeffachuu danda'a ooyiruu ta'e deeffadhuuti xalliqa haasanii dubbiin akka gartee rasuulli islaamii jaartii saabitim nuqa isiin jee isiin waan qabdu jechuudha isiin maal qabdi ooyiruurraa miirii sanirraa maariirraa uummata kan qabdu isiitu gartee janaajanuma sii deebisisin maaliif jennaani maarii kana gartee dhabdee jirti isiin nayii keekuu jiraanii bara jazaa janaajanaa tana qaba akkas isiin nayii keekuu jiraan eega isiin nayii keetteen isii jibbuu jira jibbaa kan nu qabdi isiin dirqama jibbaa namni tokko dhiirti takka waggaa dubartiin ikaa hidhattuu dirqama maarii kan nuufi qabdi isiilleen gaafa isa jibbiteen ikaa isaaf irraa buusuu barbaadde maarii san deebisuufi qabdi akkas dachiin obboleessa keenyaa tan obboleessa keenyaati isiin ammoo rabbii si haa sodaattu janaajanaa irraa illee sootaa jettuu الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أستاذ تكينيا بغربين guyyaa har'a kanaan illee isin gahee nagaha waliin nu deebise isiniin jecha gaafiin kiyya silaa namni nasaba ofii aalii ofii gatu itti gaafatamaadha rabbi biratti akkasuma warra jahannam keessaa isa tokko jettan namni nasaba ofii kutu fakkeenyaaf saahibni kiyya nasaba kee keessa
yookaan abbaan kiyya yookaan obboleessi kiyya yookaan obboleettiin tiyya nama hin taane tokkoon saahiba yoo taate nama ziirii dalagu jimaa jechuudha. Waa nama hidhanii fakkeenyaaf wanta nama hidhan kana jimaa garagaraa nama hidhan kanaan inni saahiba ta'e nama kanarraa gorii kadhadhee nama kanarraa deebi jedheen yoo inni irraa deebi'uu dide namicha kana yoo obboleessuma kiyya kana yookaan irraa citu ta'e akkami itti gaafatamaa isin jedhaa gaafiin xiyyatanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessi keenya kun waan jiru gabaabdutti rahima muruun haraami jettanii hadiisa gartee hedduu nu himtanii qaati urrahim laa yadkhulul janna jettanii dhageenye barnoota guddaa fudhanne rahima fi muruun dhugaadhaa dhoorkaadha. Namni rahima fi muruun haraami ibidda seenaa jechuudha. Kanaafuu obboleessi kiyya tokko yoo gartee nama gartee siirii nama godhu kana jalaa yoon dadhabe nama gartee siirii godhu kana jala deema nama siirii nama godhu kana jala deemaa kana jalaa yoon dadhabee taa'e jee na didee yoon isa kana gartee firraa mure akkamii nama tokko gartee waan bidaa fi dubbii gartee hamtuu jala deemu dhiisettaan obboleessa keetis ta'u dhiisetteen yoo didee ooduu ni dandeessa guututte jechuudha. akkas Allahu alam. Akka malee dheeratti gaaffii dheertu dubbisaa nu dandeenyu gara gareedhaa seenanii haa gaafatan jechuun. Hayyee karaa gaaffii itti aantuu dabarraa gaaffii takkaa fi lama keessummeessinee achi booda wal gaggeessina inshaallah. Hayyee gabroota rabbi. Hayyee. عليكم ورحمة الله وبركاته. كريم مشتاق بيبيا كم نجافة يا أستاذ تنجنيا جزاكم الله خيرا جزاء ربنا وعلى كافين كي أكنتي إني تقويرون بالوك إمبودتي أصو بالوك بالوك إمبودة وني نفرت أركو منام فرت أركا جناب تاين إيك جناب تاتا تيو جناب تاتنا إيخان فرتهم أركنو mana kana amma fakkeenyaaf yeroo teenya waliin haasawin takkaan janaaf namaarra yeroo waliin jennu gariin namaa warreen gurguddaan garii warreen maanfu jechuun barateen kun waan jaanii jiran wanni jaan janaaf tan shayxaana taatu waa halkan manaa man dhalaate agarte san fakkeenyaaf yeroo san keessatti dhalaatan agarte badhaasa rabbiitii jenna. Ino barani tum badhaasa rabbiiti moo badhaasa shayxaanaati ni addanu baasa bakkatan qaama naamee manaa kanan kisittiin si gaafadde gaafin kiyyanan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ajaa'iba yaa tunillee takka waan jiru obboleessa keenya kun namni kun ni ballagaa wayita ballaqe booda intala bareedduu harka guyyaa intala bareedduu guyyaa gartee harke tana shayxaanni fidee jala kaaya wayita jala kaaya badiitti dalagaa manaamaan jechuudha. Wayita gartee manaamaan gartee badii dalagee intala tanaa hojii rafe wanni kun badhaasa rabbiiti jaanii wanni kun akkamii moo badhaasa rabbiiti moo badhaasa shayxaanaati wamin al-ajaa'ib. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan haraam irratti nama gartee wanni hin badhaasu. Inna Allah laa yaamuru bilfaashaa waan hamtuu irratti haa ta'u immoo manaamni silaa'u wanni keetii ala. اختيار خيتي اختيار خيتي على اتندلويت تناف وني دندلو ينف اختيار فلنو تيتيال اترفت في وان قبط حديث روايه ابراني رتي تحترقون وتحترقون اذا صليتم الصبح اذا صليتم الظهر غسلتها جي ثم تحترقون وتحترقون اذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون إذا صليتم المغرب أكسمت إشاعي ديك أمت سنرادي دلي قرتي إشاعي في المغرب جدو تزوري في أزري جدو سنرادي سلاني ثم تنامون جي فلا يكتب عليكم رواية ونين في الإفاسي رواية جايبات كما لدرستي نرفتني إسنرادي كتبمت رفتي ويترفتي أتي فرنجتي سجل رفتي عربتي سجل سنتي أما تورمو سجل سنتي آتي قرتي منامتي قرتي ولكن موكم بداس ربي دي بداس شيطاناتي سي قرتي قويا جفا فجاسا ولو قرتي سن
أصلا نما من أمنيس بش كينما قويو القول قام مريقة توجر دوبا بشل بلاش دو إسان اللين ما شاء الله منا من دادو قون نمان قبفتو ين هاي وبليس خيني تو كوان جو جارتين وسو أبا منا قوان قبن أكا أولفت نفني بخني يولي كمسيتي ونقنا كشريات كامل على ما جاء جارتين أبا مناتي على مريساتي علتي كنينيس للميس درجون حرام عليها حرام الرافقات شو قلت الرافقات شو قلت يا سبحان الله دلي أيه قافي تينا الرا فسر الدابنا ربين كينا ولا فسي جرانو دي بنيرو براخ والقرطها إن شاء الله تعالى wanni dhumarratti jechuu barbaadnu hobboleeyyan keenya kan kuweetirraa dhiyeenya kanaa obboleessa keenyaaf walii buusuu turan maallaqa hanga gartee obboleeyyan keenya warreen niyatirraa walii qaban edaa erganii turan kaleessa jechuudha. Arra guyyaan sabtiidhaa borullee aladaa guyyaa lamaan kana baankiin nu bira hin banamtu waan ta'eef isniinatti dabree jira maalleen isaanii kan fuudhamu guyyaa isniinaatti. Yoo rabbiin laaffisee guyyaa sanfuunee obboleeyyan keenya warreen arjummaa tan arjooman hundaafuu du'aayiillee akkasuma goonee fi إن شاء الله تعالى فولدر اللي أكاد جباتني خدمة دين رتي أكسمت ملة ركتا ساني برا بتشو رتي أكا إنسان جباتن إن شاء الله قويا مالك فوني مالك ساني وان نقول له فوني سنجر سيفني كستي الراس هنا مالين إنسان إرجن مالك كويت يجوا دينارا دبس الديتي في شنطة متر بكسر إرجن مالين إنسان يشتري إرجن أكسي أكا مالك بيجتين ياتي خمر دبلا ما في سديتة مسجلي في dhibba jaafi shantamii takkaa fi saantimaa 18 rabbiin irraa jaalatu obboleeyyan keenya kanaan akkuma isaan obbolee isaanii bira dhaabbatan rabbiin isaan biraa dhaabbatu akkasuma gara biraattiin anaaf isheenillee nurratti hin erginaan yeroo hedduu dubbachuu turre an barruullee hoggadduun barreessee ol baasuu turre haa ta'u malee obboleeyyan keenya tokko tokko warreen barruu teenya san hin hordofne namni lamanillee irratti erganii kabiraan jira inshaallah guyyaa sanillee walumaan fuuneef isniina jechuudha nam tokko Haji Shame Hussein Minnesota irraa doolaara 200 narratti ergee ture akkasumas obboleettii teenya takka tamaqaasii dha'uu hin barbaanne akkasumatti obboleessa keenya tokko ofiisii walitti daanii doolaara 150 doolaara 350 kan Ameerikaa irraa nagee na bira ni jira khabiraa ammoo alhamdulillahi rabbil alamin nama nagaafatullee akka gara kiyya hin ergine akka fuwaad irratti ergan firraan himuufii ture namni biraa kanarratti ergee hin jiru. hanga sanii fi akkasumatti obboleeyyan keenya kuweetirraa ergan kana waliin qabannee inshaallahu ta'ala guyyaa isniinaa dhufne sagantaa du'aa'iitii fi akkasumatti sagantaa beeksisa wayii waliin goone rabbiin nu laaffise asumaan tanaa isin hubachiifna maaliif jennaan obboleeyyan keenya warreen kuweetirraa kaleessa ergan irraa akka yaada isaaniitti hamilee obboleeyyan keenya warreen sadaqaa tana sadaqataniitiif wanni isaan sadaqatan san ija ummataa dura mul'attee isaanillee ni jaallaalanii akkasitti du'aayin godhamtee fi fuulduraafillee namni kun hamilee horata akkasumatti warra harka jabaatee taa'uufillee fakkeenya ta'uudha qabna nuti osoo nu harkaa fi nu dhagaadhaaf hin taane haala saniin sagantaa addaa nu godhuu qabdan waan jaanii jiraniif jecha inshaallahu ta'ala guyyaa isniinaa nu eeggadhaa isiniin jenna maalleeni keeysan nu gahee jira obboleettii teenya muniiraa fi akkasumatti obboleeysa keenya obboleeyyan keenya warreen dhiiraa warreen isaanii wajjiin ichirratti ifaajaa turan hunduma isaaniitu hedduu galatoomfannaa nu caalaa rabbiin galata isaanii asittis raahaadhaa fi bilisummaa jiruu gaarii ta'e ibaadata tooyidaa isaaniif qoodee akhiratti wallaan biyyoota isaan aqubsiisu hunduma keeysan warreen niyattanii niyaateeysan achirratti firraa walii qabdanii turtaniis warra akkasumatti lakkoofsa obboleessa keenyaa irratti erguu turtaniis hunduma keeysanuu warreen naannoo garagaraa jirtan namuu bakka jirurraa obboleessa keenya gargaaraa jirtan warri suudiileen akkasumatti walii qabaa jiran dhiyootana hanga riyaala 6,000 fi wayii takka akka guurratanii turan akka walii qabatanii jiran ammallee akka walii qabu jiran naa'imanii turan isaanillee rabbi haa gargaaru inshaallahu ta'ala obboleeyyan keenya galanni keeysan guutumaa guututtuu asitti bilisummaa diinii duniyaadha akhiratti jannata haa ta'u isiniin jenna guyyaa isiniina nu eeggadha hanga siifuu inshaallah sagantaa teenya tagaafii deebii guyyaa boruutii sa'a tana walumaan jirra arraaf ammoo asuman nagee walitti dhaammannaa rabbi si wajjin nu haa jiraattu waan je biyya teenya gizee jiru biyya saatan makeeniyaata ammaas jirtu na baana shilingii keeniyaatti gartee 200 fi wayii malee birrii Itoophiyaatti miti akkasii kuma qabaadha amma as jira biyyisaa amma keeniyu biyya eegaan biyyaa fi kana biyya qabaachuu qarshii gartee biyya teenyaan sayina tiyya gaafumaan itti deebi'an tiyya jaa malee beektaa osoo biyya qabaadde asin jiruun ture biyyumaan jiran biyya dhabeetiin as jira saniifuu innal arda lillaahi yarithuhaa min ibaadihi man yashaa dachiin tarabbiitti abbaa fedhe dhaalchisaa tanumarra jiru tanaatti teenya jaama
insha allahu taala teenya sanis teenya numa goone rabbiin nuu fedhe rabbiin teenya nuuf haa godhu osoo teenya taate irraa ayyaanu ture irra jirra akkasii maallaqa keeniyaatti keeniyaan shilingii lakkaawwattikka manguddoo teenya ta dur ni beeytanii shilingii dhibbaa hangana dhibbaa hangas jetti manguddoon dur amma immoo birritti lakkaawwachuu eegalan malee yookaan qarshii maallaqa keeniyaa shilingii keeniyaadhaatti 200 fi 87 800 fi 57 la 289 fi 650 takkaa fi saantima 18 enne maallaqa keeniyaati malee biyya teenyaati miti obboleeyyan keenya rabbi jazaa kafaluuf guyyaa sangaa dooniyaa guddoo takkatti fudhanneeti akkasii finnee dhufna inshallah yoo rabbi jee akkasii nagaa nu turaa nu jiraadha isin qabaachuun keenya waan guddaadha obboleessi keenya duraan firaasha irra dooyannee hedduu yaadda'u turre walaakin akka inni gartee itillee irra ciiseen duune gootanii jirtan eega rabbiitti rabbiin isa fayyisee isinillee haa gammachiisu isinillee addunyaan fayyaadha waa hunda caalaa fayyaa rabbi isin haa kennu obboleeyyan keenya nagaa nu jiraadha rabbi isin wajji haa jiraatu bakka jirtanitti horaa nu bulaa isinin jennaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullah